Ćao! U ovom videu ću ti objasniti važnost životopisa u procesu zapošljavanja i kako ga napraviti besplatno. Ja sam Dejan i po zanimanju sam rekruter. Regrutirao sam za BMW, Workhouse Solutions, IK Hoffman, Teslu i mnoge druge. Trenutno radim kao senior rekruter u Knusper.de online supermarketu u Minhenu. U ovom videu ću ti pokazati na što treba da obratiš pozornost prilikom izrade životopisa i kako da ga napraviš besplatno. Životopis je prva stvar koju poslodavci vide. Ukoliko ga niste dobro napravili, velika je vjerojatnost da nećete imati priliku za razgovor jer ste eliminirani zbog loše izrade životopisa. Dobar životopis stvara prvi utisak o vama. Mi, rekruteri, svakodnevno pregledavamo veliki broj životopisa i ukoliko je prvi dojam loš, često se kandidat eliminira. Zašto je to tako? Ukoliko se niste adekvatno posvetili izradi životopisa sa kojim treba da dobijete novi posao, velika je vjerojatnost da se nećete potruditi niti oko tog posla. Važno je da je životopis jasan, pregledan i relevantan. Njemačke firme moraju da imaju životopis u svojim dokumentima od radnika, a često se traži da se potpišete na njega kako bi sa tim potpisom garantirali da su podaci u njemu relevantni i istiniti. Životopis se sastoji od 3 ključne sekcije: osobni podaci, obrazovanje i radno iskustvo. Osobni podaci su važni kako bi vaš budući poslodavac mogao da komunicira sa vama. Preko 10% životopisa koje ja obradim ne sadrže te podatke i onda je izrazito teško za nas, rekrutere, ljude u ljudskim resursima, da ostvarimo kontakt sa nekim ko nam nije to omogućio. Jako je važno da u svom životopisu nemate vremenskih rupa. Ako ste bili bez posla, navedite to. Možda je neko bio na porodiljnom pa nije mogao da radi. Isto to stavite i jasno naglasite. Možda ste teoretski u tim vremenskim rupama mogli biti u zatvoru, a to je zasigurno podatak koji neće obradovati vašeg budućeg poslodavca. Nemojte izbjegavati da navedete i takozvane soft skills koje opisuju vaše nemjerljive vještine poput kritičkog razmišljanja, empatije i sl. Izradu životopisa možete prepustiti profesionalcima uz novčanu nagradu. Možete ga napraviti sami na servisima poput recimo Canve koji su besplatni i nude dosta predložaka. I pravilan izbor formata i dizajna može napraviti razliku. Mnogi kandidati mi kažu: a što će mi životopis, ili star je 3 godine, nije ažuriran. Životopis je na zapadu od krucijalne važnosti kao prvi korak u komunikaciji između vas i potencijalnog poslodavca. Održavajte vaš životopis ažurnim jer nikada ne znate kada vam može zatrebati. Ukoliko želiš da pogledam i procijenim i tvoj životopis, javi se, pošalji, uradit ću to besplatno i u razumnom roku. Vaša iskustva sa izradom životopisa pišite u komentarima. Krenite sa izradom pobjedničkog životopisa još danas. Ako vam se svidio ovaj video, zapratite, lajkajte naš kanal i podijelite ga sa prijateljima.